Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku sama anak-anak mau bikin nasi goreng nih. Mau masak nasi goreng teman-teman. Terus Kimi udah motong-motong. Sama ini nih. Ini di apa namanya? Dam sih di sini bilangnya. Di Indonesia di apa ya namanya ya? Di uap ya. Ada kentang, wortel, buncis sama ayam. Nanti tinggal bikin sausnya aja. Nah, nanti nasi gorengnya pakai ini jamur sama telur. Kimi lagi motongin dulu tuh. So, Yasin, kamu mau ngapain? Aku dan Kimi mau bikin nasi goreng. Motongin apa? Jamur kancing. Kimi masih motongin jamurnya. Nah, Bang. Malam deh lah. Motongin bawang. Ayo doain, nangis ya, nangis. Si Kimi nangis. Nih, main tuh. Kimi main. Nah. Mereka yang masak lagi nih. Bikin nasi goreng. Nah, sama apa nasi gorengnya, Bang? Jamur dan telur. Sampai tumis sampai kecoklatan. Sekarang masukkan paprika dan bawang merah. Awis, garam. Ini Masukkan jamur. Jamurnya lagi ditumis. Saya mau bikin nasi gorengnya dulu pakai telur. Terus nanti saus, bikin saus buat itu, buat yang udah di uapin itu. Ayam sama sayur-sayurnya. Terus kanin wasbe kan ini kena masak tuh. Ya saya Assalamualaikum. Oh, Papa baru pulang. Waalaikumsalam. Pulangnya pas makan siang, anaknya lagi pada masak. Saya
Ya, kan serain mahan itu. Masukkan telurnya. So, alles gut. Oh, papanya baru pulang bagi-bagi coklat. Hat du Eier? Dankeschön. Hä, die ist auch mit Waffeln. Ya, Ja, mir jangan auch. terus coklat deh. Das wird langsam. Ich habe das Waffeln. Nah, Amigo. coklat. Das ist Duplo. Ini Duplo. Papanya baru pulang kerja. Dari bosnya nih. Tadi bosnya itu udah kayak orang tua aja sih. Sekarang suka nginep di sini. Minggu lalu juga. Ini dibawain roti. Dibikinin roti. Dia tinggal di Jerman. Dulu tinggal di Swiss. Sekarang udah tinggal di Jerman. Tapi bolak-balik kalau weekend kerja sama suamiku. Tuh, dibikinin roti. Nusstopf oder so. Ya genau, das ist Nussstoff. Oh, das ist schon lange nicht mehr gegessen. Das ist lecker. Separat masunan. Mami, Oi. diese Torte ist mega gut. Das kann aku kasih sebenarnya. Lo dibawain Mami, und roti sama was ist das? sama bosnya. Mami, Kayak dibikin di rumah di Jerman sih. Biasanya gitu bikin di Jerman. wie ist das denn? Kalau kerja hari Minggu itu selalu gitu. Jadi ada catering di di tempat kerja, tempat proyeknya itu. Ja. Di Zurich biasa kalau hari Minggu kerjanya sama Pak Summer. Nah dibawain sama bosnya tadi dibikinin. Dia tinggal di Jerman sekarang, dibikinin sama bosnya di Jerman terus dibawain ke sini. Jadi dia suka bikin roti karena di sini roti nggak terlalu banyak teman-teman, nggak banyak pilihan di Jerman, di Swiss. Jadi bosnya selalu bikinin kita terus dibawain ke sini roti. Ini ada lagi nih. Itu aku pernah juga bikin nih roti dari Jerman, selalu dibikinin. Karena bosnya udah kayak orang tua sendiri sih. Kadang suka nginep di sini. Ja. Penuh sama roti. Bawain roti banyak banget tuh. Ini anak-anak suka banget nih. Jadi ini rotinya ada apa ini namanya ya? Kayak bunga matahari, terus yang kacang-kacangan gitu. Banyak banget sebenarnya. Karena dia tahu kalau kita sukanya roti yang kayak begini. Kalau di Swiss banyak kan rotinya tawar. Oh sih. Aber kann ich damit gucken. Yasin kecapnya, kecapnya jangan lupa. Dan pakai kecap nasi gorengnya. Nah, terus tuh. Nah, balikin, taruh lagi. Merica. Nasi gorengnya udah mau jadi.